Pemirsa warsane mangkin krama kantun nampan di Nataru ring tengahin pandemi. Nanging kahanan kasus mangkin sampun saya deg-deg. Duane ngasapunika krama kaptiang stata waspada turnenten ngaluputang prokes. Pikaleng Nataru sampun kaptiang pisan oleh kramo nanging sangkaning kantun pandemi kelaksneang pewatesan. Kawahin inucap taler patut ketampenin antuk jaksana ring tengahing pandemi mangkin. Ketua Umum PADI Pusat Mejen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenayo Maosang. Krama sampunang kantos kawan sejeroning nampenan kahanan sekadi mangkin. Krama mangdenis tata tragil. Napi malih kasus COVID-19 sampun sayan dedun. Kaptiang kawentenan mangkin Presiden nambakin kauripan deg-deg sekadi Jatimula. Yang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenayo, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu dan Manasa Pusat mengajak Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada. Sebentar lagi kita menghadapi Nataru, Natalan Tahun Baru, berbagai macam kegiatan. Apalagi ada gunung Semeru meletus, kemudian ada hujan, banjir dan sebagainya. Mari kita tetap disiplin bersama-sama kita tegakkan, ikuti prosedur kesehatan, jaga jarak dan seterusnya. Pelarapan semangat gotong royong mewah sawitra kriya sane pinih becik sajeroning negepang pemargin prokes kaptiang pandemi digelis metilar ekonomi matangi tur Indonesia sayan ngelimbak. Ratna Bali TV.